Strength to updated in intro. Assessment day. Hniam. Tuna hianin rebel gym nama. Zing daring muzat. Tunia. Itu kayaknya ada grup meh. Speed workout sana. Dia ni. Tengah gym ni. Stretch strength rally. Kel phrase or tino. Hey him he. Overcome itu mang. Mo? Overcome itu mang. Overcoming asum. Ini lock hala chal tuk sinde. Emaw. Oh, so kel phrase. How? Orang kau pun tu ngai don ni kah? Gay lau dah ini kau pun apa? Oh, terus. Tidak boleh. Lai boleh ngom apa? Oh, hey, kel phrase. Oh, quarter squat position kan? Oh, apa boleh? 5 seconds. Oh, 1, 2, 3. Le lang. Hell. 1, 2, 3. Up them. Oh. 1, 2. Le lắm ha. Ring draw. Up. Le lắm ha. Up. Drop. Le lắm ha. I have a thumb. Last. One. Last there. 1, 2, 3. Up. Overcoming. I think technique overcome ngay. Le lắm le. 1, 2, 3. Full off, full. Giang đấy em. Giang thôi. 22.58 beat tour. Còn nó muốn jump in. Hey. Squat jump in rồi là. Up. 23.71. Amah sang. Alright, anh record thấu tahan in. Với ni 2 more jumps so. Pause ratio. Beat it. Pause ratio. Với thật lắm. Này. 23 point something. 85. Tuna counter movement jump kan test zone ta hands on hips in. Zirtir hands on hips ka tu. Down up top ka thei to ta. Pause out đó. Nama timing ino 3 jumps. Come on la. 23.38 ni ta. Sang. 2.91 thâu được chứ mà là kan zuang về tin nó hands on hips kan. Ô biết là beat mấy hit rồi vậy em. Ô biết là beat đấy hit rồi. Dài đấy. 24.12. Beat bốc ô biết là beat hit rồi top đó. Tây tiền middle zone là đạt tiêu. Mo? Tiền middle đều lấy cả. Hey, tuan tay bên nó mò. Đều lấy cái đạt tiêu. Middle đâu cả? Starting position hao. Đấy không? Còn đấy. À. 24.33. Hell. Áo mặc về. Cái chuột sẽ heavy à. Come on. Acha ha. 31.74. Yeah. Áo mặc về. 31. Boom. Let's go. 29.89. Yeah. Áo sáng tao về. Cắn là lệ đôn nghe. Ôi ông em mà thế. Dù lệ với cả zuang là tin là 25 phát arm swing tệ là ngay. 25 là 31 đây chú ba mặc về. Arm swing tệ là chú đằng đâu mình nha. Counter movement jump tệ là chú rep. Anh làm đâu ha anh Chuan? Có. Hay là hàng là đâu em? Thế là với cả zuang lại lại đủ lệ.
amah ang rin mo. Ngon đấy. Twenty 9.21. Adik vel đi cơ. 29 phải hạt tiếng rồi. Ai khai đi quân phụ khâu ôm lâu chân đâu. Ôm rồi đó. 25 phải chăng đi. Amah đây mà. Thirty 5.61. Nice. Can beat. 35 pop mà đó anh. Anh看看了上场。哎，sim lẻ to ra thôi chứ. Hát thiệt cái chân down mình. Down zar. Ngon đấy. Với nhìn lên nè. 37 anh đi đâu? 29.9. À, đây là point nice. À. Mai chụp đó mà. Đây, tôi nó bài bên này cần zuông đó nữa. Cần previous goal cần beat đó, cần beat chale đó đi. Zuông rồi đây, với nhiều. Up. Phải bên nào hết ta phone cái đó đi. Lòng lâu. Tôi nó bị có anh lằng rúa à bố đi. Như ít chết sân mà na, với khai lệ. Anh sẽ cần beat thâu. Up. 17.8 chú cần beat nem được thâu. beat him. Thì cái save á. Được đó em nghe. Zuông được thôi. Nên tôi nó in ready huna cần zuông lại tập. So beat tour. Beat to hơn tập rồi. 40 đó rồi anh. 40 kg. 40 kg. 10.86. Ôi tiền tiền top là screen khá tay mà lẩu dân thì thôi là 10.86 rồi. gần beat tour hi 10.86 inches gần beat thằng hai á zuan donin cái hết là hàng lẩu chu mà nang ma tay mình nó 1 second tal chhut pa ni me up 16.35 main dog với khát lệ 6 inch pop mà. Đưa lại với thúng bao zuan thei big chiang up 이게 계속해서 스쿼트 되게 도와더라. Giờ đâu về. Em ra tôi hàn. Tụi nó bị cả 13 về là đặc nhiệm đấy. Ý zuông đặc nhiệm có thể điểm. Ngon đấy. Up lẻ. Up. 14.39. Nice. Beat vec. Beat vec. Come on, leh. 9.95 beat ni mea. Down. Up. Beat ngal. 12.45. Cái zuông này rồi. Tôi lại với thu mà zuông thế. Up. Ra. 11.26. To có tục. Beat. Ni sa to video call đi nghe nào. Come on, leh. Up. 10.26. Yeah. Với khẩn leo. Beat thấu. Beat thấu. Down. Up. 9.69. Thì khá nhìn. Heavy. Cần beat emaw. 100 ang chuvang á. Come on, leh. Up. 8.07. How heavy. Down lại đó. Core, brace lá. Up. Yes. Ra. 7.92. Là chính mình sang rồi không? Du lại. Chụp thằng nó tộc mà nhau. Ire sang pet ka kan da lawa. Za chi da dan da mai la poi lo. Main dog. Chứ gì này. Leh. Chỉ số to zuông ô. Down. Chop up. Yeah. Với hẳn leh. Cổ nó heavy. Với last. Say ba ông to lo với nè. Down. Chop up. Yeah to. Ra. Beat vec cần beat.
voina sang ber chu 8.07 bro 100 kg mo. how to 100 dollar mo. Heavy. Strength and conditioning coach thani tur chuanin force velocity curve kan hria thiamanga ya x axis lama hin velocity omta y axis lama force omtan pani hin inverse relationship an nei ta ni chumi omzia chu velocity training kan beina sa tuk chuanin strength emaw force deficient kan lo ni theya chutiang bawk in force emaw strength training kan lo beina sa tuk chuanin velocity kan lo deficient theya poimo ber chu kan athlete khan in engen mamo strength training an mamo em nge power nge or speed lampang training an mamo em kha kan hriat masak kha poimo ta ni strength and conditioning program re a chuanin tambera chuan rate of force development ti san kan tuma chumi tit sang tur chuan fv curve right lama kan shift kan tum ta ni chumi chuanin larger loads katimei te hei load sang tu kha velocity sang kan mu fa khami khan rfd kan rate of force development kha lo ti sang ta chutiang bokin nakina thianga week 0 week 6 week 12 optimal profile blue dot in aron langanga chuan tuna khamia kan testing nia ma omda nang kha aron lang don bok ta ni kha engtin nge optimal profile blue na ani na black dot khan in engtin nge naya velocity spectrum engtin nge naya force spectrum engtin nge nai kha khami zir kha ne training kha kan siam thina chuwang chuanin force velocity curve kan lo mel thiat ve theina chete in karon sei fi ma sa ni performance metrics a kan lu don ta voinia chuanin squat jump counter movement jump chini hands on hips le arm swing tel kan en don ta a ama sign squat jump a lut masa daila squat jump a chuanin pause movement a oma khami pause movement khanin stretch shortening cycle kha alabawa power engtiang takin nge ichak ti kha ron lang ve ta a counter movement jump a ve tu chuan stretch shortening cycle kha aron hmang thei ta kan min hman tir thei ta a chuvang chuanin kan full potential kha aron lang ve le ta ni chuta po hands on hips version a oma le ban vai version om le bok ta ka device mana zir hian counter movement jump or standing vertical jump a hianin a reading kha in anglo ta ni pakhata Vertec ka hmanga pakhata laser system ka hmang ta a ma se apoimo ber chu progress kan check nan hianin device ngai kan hmang reng kha angai ta ni chu wang chuanin pahni ka hmang ve ve ta a ain an lo na hi 2 to 6 cm ani theya or 27% thing ani thei bok ani performance diagnostics turanga chuanin laser system ang hi man reng chia baka metric strang a track nema field monitoring a ve thung chuanin Vertec kan man la ang hi aman thei vele thung ani enga tinge in an lo em kan ti chuanin Vertec hianin achang chuanin ati sang zawk thung ta device engang zawk poi hmang ila a pahnih ni hen a reliable a an intercorrelation coefficient mo research ti chuan kan thianga ICC kha 0.97 chuwang chuanin discrepancies kha atam lowa a rin tlak ani performance metrics lampang kan lo lut to dona tuna thiangan movement a perform make squat jump ani ta hianin thil tam taka selfie a achunga hian ki thianga SJ pre test ti khena mu thenga tuna hianin counter movement jump hands on hips mo arm swing tel loin a perform le mega kima pokhen ka tilanga adoda chuanin counter movement jump tho with arm swing to standing vertical jump ani ita tu hena perform le a metrics ki khi sira hen kan mu thenga reps inches centimeter ground contact time le reactive strength index table pathum karon tar langa chu week 0 week 6 le week 12 na a squat jump counter movement jump hands on hips le counter movement jump arm swing tel ania kaima ni na kan interest ber tu chu counter movement jump arm swing tel khinta ta hianin week 0 tanga chu thian 13 inches again a ta tak hianin Vertec nen khan result kha in anglo ta he hi a masa ka soyang khanin test discrepancies kha omta ni week 0 standing vertical jump test ania thianga standing reach hi fit riat ania tuna hian 28.9 inches azuanga running vertical ve tung hi 31 inch running vertical jump ani ni thianga profile ron langa a blue khu optimal profile ania adum dot telo hi ama tuna ani na khan ta ni a blue nai theng ber hianin a profile hi shift kan tuma chuwang chuan hemi azir hianin force a deficit emaw velocity a deficit emaw azir khanin a training kha kan thak danglam thin ani tuna hin week 6 ani to a week 6 a hianin 54% a chho vele to 53 tang khanin a training kha chete kan shift a
chuan week 12 ah chuan 65% ah chho dor to ta chuan in well balanced athlete ani ve tep to hi optimal profile khi a hnai to a week 12 ah testing kan nei le a ta hianin standing le running vertical jump hianin again nualama se hemini hianin thiang hi a chau em awangin le practice zo ani wangin nidanga kan test mei result a phalawa next ah hianin peak power te eccentric utilization ratio te stretch shortening cycle percentage te aron lang ta engi ka soi fialu tuk lawanga kan en mei khianin ti khianin a numbers khi tuna hin week 0 kan om ta a next a week 6 le week 12 aron lang le don ta peak power te EUR le SSC percentage te ka aron sang ve kani chumi chuan nge ko mu kan ti chuanin kan training kha adik kan training khan hlok na kan hu vertical jump ringot ni lawa heng ratio le thil newa khanin improvement om kha chuanin overall athletic performance a han improvement kan hu mei thin ani tuna hian hei week 12 aron lang le peak power po chho dor to a EUR le SSC percentage po asang to ni chuwang chuanin tuna po hianin power training a kan lut tran to a result hi 4 weeks nuwa kan en le tu chu ni 4 to 6 weeks nuwa hei ai hianin a that le ngei po ka be sei ni